amara Lamine Yamaha nudamukundira yuko azi umupira nibura usamukundira yuko azi gukora amakuru yo hanze y'ikibuga. Ubu tuvugana ibinyamakuru bitandukanye byo mwisi byose byandika yuko ubita Lamine Yamaha ndetse n'umukunzi we Ines Garcia ngo bitegura kwibaruka imfura yabo. Ibi byose ese koko ibyo banditse ni ukuri? Ese ibyo bari kuvuga yuko umugore cyangwa se umukunzi wa Lamine Yamaha atwite byo ni byanyabyo? Ngaho igira hino gatatu biganiraho. Nimba utarakora subscribe reka mwibutse yuko kuyikora icyo kintu cy'ingenzi kugira ngo dubashe kubana nanjye umunsi ku munsi. Abo tuvugana rero murabizi yuko maze iminsi havugwa inkuru nyinshi cyane ku mukunzi wa Lamine Yamaha bita Ines Garcia nyuma y'igikombe cy'isi. Murabizi yuko ubwo ikipe y'igihugu Espagne twaraga igikombe cy'isi ku mukino wa nyuma n'ubundi Lamine Yamaha yazanye umukunzi we Ines Garcia muri stade akagenda amuhereza igikombe, ubona yuko ari kepo yishimye ndetse ubona yuko bishimanye cyane. Murabizi yuko kandi ibyo byose byabaye nyuma yaho bita Ines Garcia mbere yuko bakiri muri kimwe cya kabiri yaragiye kuri Instagram za kuba asaba umukunzi we Lamine Yamaha amubwira yuko rwose ngo impano yakwifuza kuba yamuha kuri anniversaire ye ubwo yusuzaga imyaka 19 ngaruko yamufasha akaza kuba agera ku mukino wa nyuma, dore yuko ngo yashaka kureba bita Justin Bieber aza gukora performance. Reka rero ibyo tubyihorera ubwo twigarukire ku nkuru ibyutse yandikwa n'ibitangazamakuru byinshi bivuga yuko ngo umukunzi wa Lamine Yamaha Ines Garcia ngo rwose yaba atwite ndetse yaba afite inda nkuru. Ibyo byose nubwo yaba Lamine Yamaha cyangwa se Ines Garcia nta n'umwe uragira cyane abitangaza. Muri bizirikoro mu cyumweru gishize nibwo bita Lamine Yamaha yagiye gutya aba yerekeje mu gihugu cya Colombia, aho yaragiye ajyanye n'inshuti ze zitandukanye. Maze ageze muri Colombia mwabonye amashusho menshi agiye asohoka ubwo yarari ku rubyiniro cyangwa se ari mu birori byari byatumiyemo abantu benshi b'ibyamamare. Ahangaha akaba yaraje kuba ahahurira na mushiki wa Rafinha, abantu benshi ndetse mwabonye amafoto ya Lamine Yamaha ndetse no mushiki wa Rafinha bari kurya ubuzima bameze neza. Irari nkuru zaje zikurikira zivuga yuko ngo Lamine Yamaha ndetse n'umukunzi Ines Garcia ngo baba rwose urukundo rwabo ruri kugenda rugera ku musozo, ariko nanone ntagira uruhande n'umwe ruza kugira ikintu rubivugaho. Rero mu birori byo kwiziza isabukuru y'imyaka 19 y'uwo bita Lamine Yamaha, murabizi yuko ari ibirori rwose byabaye nyuma yaho ikipe y'igihugu Espagne itwaye igikombe cy'isi. Murabizi n'umundi ko bita Lamine Yamaha yari yujuje imyaka 19 ariko aza kuba yuzuza ikipe y'igihugu Espagne yo gukina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi, ariko ibirori biza kuba bitegurwa nyuma y'iyo mikino, dore yuko rwose ejo bundi mu minsi itagerenze kuri 3 ishize aribwo bita Lamine Yamaha ndetse n'inshuti ze n'abandi bantu bake cyane aribwo baje kuba biziza imyaka 19 y'umukinnyi bita Lamine Yamaha. Rero ari isabukuru yitabiriwe n'abantu bake cyane, dore yuko ngo ari abantu bagera ku 100 bonyine, harimo abakinnyi ba FC Barcelona, harimo inshuti za Lamine Yamaha bakina namwe ikipe y'igihugu, ndetse harimo umuryango wa Lamine Yamaha ndetse n'inshuti nkeya z'umukunzi we Ines Garcia. Rero impamvu ngarutse kuri Ines Garcia nuko ariko yaravuzwe inkuru nyinshi zivuga yuko ngo urukundo rwa Lamine Yamaha ndetse n'ubita Ines Garcia rutameze neza, ariko iki kirori cyo kwiziza imyaka 19 ya Lamine Yamaha cyarabisobanuye neza, dore yuko uwo bita Ines Garcia rwose yari kumwe n'umukunzi we Lamine Yamaha ndetse baza kuba baginana ndetse baza kuba bavugana n'amagambo menshi cyane ataka urukundo rwabo, ari naho haje gusohoka amafoto rwose ya Lamine Yamaha ari kumwe n'umukunzi we. Ariko ikintu cyagaragaga muri amafoto ni uburyo rwose byagaragazaga yuko uwo bita Ines Garcia atwite ndetse ubona ko inda ye rwose yatangiye kugaragara ugereranyije nuko mu mafoto ye ya mbere yari ameze. Rero nyuma y'icyo kirori kandi umubyeyi wa Lamine Yamaha murabizi yuko ari mama we umukunda cyane ndetse ahora ajyana ahantu hose, ndetse no muri iki kirori nawe yari arimo, yaje kuba nawe ajya ku rubuga rwa Instagram aza kubatangaza ko urukundo rwa Ines Garcia ndetse n'umuhungu we Lamine Yamaha rumeze neza, ndetse ko yuko rwose nta n'umwe witeze kuba yatandukanya abo bana, dore yuko Lamine Yamaha ndetse na Ines Garcia ari urukundo rumaze igihe kinini ndetse ruvugwa n'abantu benshi. Rero ubita Lamine Yamaha kandi gutya ajya kuri story ya Instagram arangiza kuba yandika amagambo agira ati my wife, arangiza kuba arenzaho ifoto ya Ines Garcia, bigaragaza yuko urukundo rwabo rwarenze ibyo gukundana ahubwo byamaze kuba koko umugore n'umugabo. Ibi kandi bije nyuma yaho inkuru nyinshi zamaze kuba zisohoka zivuga yuko rwose Ines Garcia yaba atwite kandi atwite inda ya Lamine Yamaha. Ese Lamine Yamaha
niwe mukinnyi waba ugiye kubyara akiri mutonya, ariko nanone kamwibutse yuko ntabwo ariwe waba ugiye kubyara akiri mutonya. Reka nkubwire ko hari abakinnyi benshi bagiye babyara ndetse bakiri batonya kurusha Lamine Yamaha. Urugero inshuti magara ya Lamine Yamaha na wundi amwita Neymar Junior de Santos yaje kuba abyara afite imyaka 14 yonyine y'amavuko ubwo yakinaga mu ikipe ya Santos muri Brazil. Rero uwo bita Lamine Yamaha nawe ko yabyara none afite imyaka 19, urumva yuko ntago yaba abyaye akiri mutonya. Ariko none urukundo rwe Enes Garcia n'umwe mu rukundo rwavuzwe n'abantu benshi. Ku rundi ruhande bagiye bashinza mama wa Lamine Yamaha yuko ngo rwose yaba adakunda uyu mwana w'umukobwa bita Enes Garcia, dore yuko ngo atifuzaga yuko n'ubundi urukundo rwe ndetse n'umuhungu we Yamaha ngo rwaba rwose rutakomeza. Ariko ngo nyuma yaho aje agasanga n'ubundi bita Lamine Yamaha yamaze kuba atera inda bita Enes Garcia, ngo yatangiye kugaragaza yuko ngo rwose abana baberanye. Akaba n'impamvu yaje kuba avuga yuko urukundo rwa Enes Garcia ndetse na Lamine Yamaha nta kibazo na kimwe rurimo. Kandi ibi byose bishe nyuma yaho bita Lamine Yamaha agenda ashinzwa n'abantu benshi gukunda abakobwa. Reka mwibutse yuko mbere yuko amenyana n'uwo bita Enes Garcia ndukanye n'umuhanzi ukomeye cyane guturuka mu gihugu cya Argentine mwite Nicole, ariko nawe yaje kugenda avugwa mu rukundo n'ubundi na Lamine Yamaha. Murabizi ko iki gihe cyatumye batandukana ngo nuko bita Lamine Yamaha yari amaze igihe adatsinda ibitego ndetse atitwara neza mu kibuga, baza kuba bashinza Nicole yuko rwose yaba yararuye uwo bita Lamine Yamaha ndetse akaba yaratumye arekera gukina umupira, akavuga yuko ngo akomeje gukundana nawe ashobora kuzamwicira kariyeri. Icyo gihe rero nibwo haje kuba hasohoka inkuru zivuga yuko Lamine Yamaha yaje kuba abona undi mukunzi mushya ariwe Enes Garcia, akaza no kugenda amwerekana ahantu henshi. Abantu benshi bibuka cyane ni nkaho ikipe ya FC Barcelona ubwo yajyaga kwishimira igikombe yatwaye mu muhuro bakoze. Murabizi yuko buri mukinnyi wese FC Barcelona n'ubundi yagiye ari kumwe n'umukunzi we. Icyo gihe bita Lamine Yamaha n'ubundi yagiye muri ibyo birori ari kumwe n'umukunzi we bita Enes Garcia, kandi yamwerekanye mu gikombe cy'isi. Ibyo kandi byanazamuriye igikundiro umukunzi wa Lamine Enes Garcia bitewe n'uburyo yamwerekanye mu gikombe cy'isi, byatumye Instagram yakurikirwaga n'abantu batarenze hafi abantu bihugeze no ku 200,000. ubu ngubu afite hafi followers barenga 1000 muri 5, mu gihe umukunzi we Lamine Yamaha akurikirwa na miliyoni hafi 58 zose z'aba followers kuri Instagram. Rero Lamine Yamaha ndetse na Enes Garcia akaba ari urukundo rwabo ndetse rukomeye cyane rugeze akomeye. Bivuga yuko kandi bamaze kuba bitegura no kuba babyara umwana wabo wa mbere w'imfura. Cyo ngubaza mbere yuko nsoza, ese wumvise ute kuba Lamine Yamaha agiye kubyara umwana akaza kumujyana na Enes Garcia? Ese kuko biba yari ibyanyabyo bakabyara umwana, wowe iyi kepo yabo waba uyibona gute? Reka ngushimire yuko utajya uhema kubana nanjye, reka ngushimire ko kandi ukoze subscribe. Reka mwibutsa nawe nimba utarayikora kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi kandi ujye ubona n'izindi nkuru ngenda nguteguriraho. Stay tuned. I love you my people.